بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الله خير خلقه أفضل المرسلين خاتم النبيين محمد على آله وصحبه أجمعين. Šukrijate i zahvala te Rab, amare da vrese najbarese, hojte na Rab, sa esetu negro. Assalamu salami, opramaro mango pengamer Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, opro lesre čelne, opro sabija tabinja hem, opro sabu kola, šukar manuša, kola pratinena, to je sledineno lesre drumu, džiju kijamesko divre. Amin, ja Rab, alimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dersi kutar kavačara, išala kavačara kutar bereketi. O bereketi tamo je Allah hestro blagoslov. Allah hestro blagoslov prema omanuš. Allah subhanahu wa ta'ala dela bereketi sakonese odoborom kobor ov zasluži. O bereketi zasluži bebera ano Allah subhanahu wa ta'ala. Hem ko borjan svesno kotar boleste. Ana šari po bereketi kada na virinejan Allah. Kada na virinejan Allah subhanahu wa ta'ala hem kada na priznajeneje Allah hestro subhanahu wa ta'ala blago. Kova ovtučetinja, to jest koji si be kova ovtučetinja. Misliva kodova da tu salva su situ korkorodova zaradi jan tevasteca. Sašal šaj te šunako tak buđene kolana ne uputime. Ana džanena da o Allah subhanahu wa ta'ala ako mangeva šaj odova so insidente na šalen šaj pepena za jek sekunda. A kao laki bereket iside baro značenje, a obično koristinite ko značaj sa sreća. Allah subhanahu wa ta'ala ko Kur'an Kerim vačeri kanala Bismillahirrahmanirrahim وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ صدق الله العظيم. Ela Rab, enjela dešu šolto ajeti. Sobiko prevod, ako ajeti značini, penala. A o manuša, andogava, hem andodizija. Te vjerujne na Allah, hem to oven svesna, a men bi olenče baro i sibe kotar Havaja, hem kotar pulka bičala. Ali ono dlane girinena, to jest ono dlana priznjenena, pa kazdinđamen oko lese so se zaslužije. Čači prava čeža o Allah subhanahu wa ta'ala. Kale Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, ma čeža maro pengamer Muhammed sallallahu alaihi wa sallam koje hadisi kanala, ako neko će rela trgovina, to jest okova, koja vidnjela, evo kova počinjela, pa ako vačerena, kotar pomali, to jest ako vačena kotar pirova čačipa, nagaravena da je hvalinka ako si kodova sočinjena, ja sobitnjena, olegni trgovina kao vol blagoslovi mi. A ako bitnjena, a garavena o hvalinke namotovena da je kveler, koja i si kodija roba, o bereketi kao vol cidimo, to je zgod naša obnov, ando kodija trgovina. Kvali gara u Buhari, emu muslim. Kutarakija tema bereket išala kavačara je hikaja. Kavačara kuta duj prala, kola življe, ko bud angal zamani. Kola maškaro peste, bud manglete. Opureder pral večisalo hali, autik ne derove so nagne Ibrahim. O hali, opureder pral i ne želimo, hemi ne rečali. A Ibrahim alternader na ine živimo. A kala duj prala hinele je njiva, je zajedničko njiva hinele, vsa sobijano dja njiva, ono dova ine ulavena koje kvaš, maškalo peste. A džar je greš, palo dova keda će dinja oči, velete podeline noći,
kod duju ista delija, ohavili vačeri Ibrahime se, vačeri se pula mekađa te navređe, a tu pula aço harakođi. A Ibrahima pa su da ne živimo vačeri pula tama, kabe šaka. Kada ohavili dželo te navređe. O Ibrahim gledate razmislili. Razmislili vam čeramo pesne pula, mo pravkanu živimo. On isti dečave. Pa le se pobuter kavaljani živi. A pula meni im živimo tako da maj na kavaljano dobro. Hemo Ibrahim gleda ođi ko trpi kupa, doda ili to je čivela ki kupa pepravlja se. Kada ohavili, anđao reče, ohave ili sada ko tar Ibrahim, hema čerine se. O, opravo prava, o Ibrahim, hajde angleder tu le perti vreća, hem nigala, a me kapaz na akate, dok tu nairane. O Ibrahim, perđa je vreća živ, ko takvi kupa, hem nigarđa. Kada ovdjelo ohalim, gleda, onda ovdje razmislili. Razmisliramo pesme mačeri ja šukrijam, to je zahvala perova, edele se najpare se, ono menju živimo. Hem mejsima porodica, amo pravo Ibrahim, na ne želimo, hem lese kavarane, pobuterte zaradili, sad mi ovo želite. Pa onda ovo, ohali, lelako trpi kupađi, čivela, to je doda ili, ki Ibrahim esri kupa. Peprane se kupa doda ili živi. Vačeri bi, Allah šani, on duj nikako na ligađe, a on nisa te ligare noći. Ko Bog god ligađe, on negri gomila, to jesti kupa nikako na smajsari. Allah subhanahu wa ta'ala hine zadovoljno, a kada o legre šukari paja, maškalo peste, pa di džane pere četiri anođi. A džare vačeri da on diveste mračate, ligađe ođi, a sad do legi kupa e živeja uopšte na smajsari. Tako kraja pralane penjane kivera te zaključi nakava. Manuškova bignjela niso. Ovtaro dužno te mu tvoji sad kotar odova so obignjela, ako si da ih hvalika, da ih veler kod vas obignjela. Dužno te mu tvoji oko lese kova su činjela. Ako mangela, to velje bereketi, a ondija trgovina, ondija roba, ondva mali. A ako suprotno, nam utvovi, ovo dalejaka naša lisa. Buđene naša lene, ali ona nesvesna sosodova naša dželja. Naprimjer, put pazarđije i si kola menđana bitnera da je polovno, to je streler šej, kipernicena. Od doleja, ovdje da bi telo dova, optano zadovoljno doleja. I on misli kod ova da on prevari nja oko lesočinja, on nađana da on zaginđa korkoro bez. Poenta sa akava suvačeđa. Su načine okova, kova bi gnjela, hemo okova kova činjela, mora to ven sovdiđe nezadovoljna kod ja trgovina. Ako ta nezadovoljna, o Allah subhanahu wa ta'ala teka me keo po bereketi, sar su meka kakala do i pralja eđiveja. Subhanike, ve bihamdike, la ilaha illa ente, estakfiruka ve tubu ilaik, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.